ทุสงไงฮอโจเซนบอนชาววินิทับพาทลัมเซปเทมเบอร์นิซิมกูกันเซมนี่ฟรายเดย์นี่คุยนจงนิทับทุสงไงคิดฮิตีทุสงไงเตาฮิตีMLA-RKA มอคิติปันอาชีสาทลัมเซปเทมเบอร์นิซิมลีนิขวา ITLF หัวจุงงอนะอบอลนจุงา MLA ปูเปาลินลลฮาวกิบินอันดอนบุดิน MLA-RKA มออินงอนะอบอลหัว ITLF หัวกาลบอลินอปังอุวิทยางอนะอบอลนทูหัวเล่ ITLF หัวเบนบอลนดิ่งจุงจังทูอาศัยดอกหัวชัวบุลเลบอลนี่ละวิบวิตินอันดอนบุดินชุเล่ปูเปาลินลลฮาวกิบินเซนะMLA-RKA มออินไม่เลยเสียสหัวเดียโกโกมีหัวเล่ฮาวมีเฟเดเรชันหัวกาเลตัวละสุเสกจิงหัวจ่อเก็บไว้ปีเห็นสุเล่สุจุมหัวเดียไม่เลยทิ้งหน่วยมีขอน State Government กาลมันจะจมดอกหัวอีโบลา MLA-RKA มอที่เบจ้ามาเห็นมอสามตินจงทีมอนัชนีกูคิดเอกิธานหัวเล่อันนี้เลโกหัวสุเล่ไอ้นั่นเลวหัวกิสูมังเปียนจุงาไม่เลยเสียสหัวที่เบจ้าอมนาวจุงอินจง MLA ปูเปาเล่นละหัวกิเป็นทีมอนัชนีน Political solution อมนาดิงกูคิดเออดิงอาตุมเบียคิไว้ปูนาดิง Union Territory with Legislature ไงจ้าไอ้หินหัวเล่อพอยโมดันทูหัวนับพงด้วย Government of India เอ็นจำเล่นโมนาอมนาดิงอาปันอาลาลอยนาดิงอุเล่ N Biren Singh audio tape จุงจังทัวโคลซิลนาอันนี้ลอยนาดิงวินจงเงียนันบอลีMLA-RKA มออิน ITLF หัวหินกาลบอลนาดิงอินกาลมันจะอัจวินdrone hole bom ho acho ve tia ngona abola ITLF for hi unlawful activities prevention act UAP act noya government of India dan puwa koina ding benabol na ding wa chuchi Biren Singh tu pa hin Union Home Ministry hinga nge na anbol hi MLA-RKA mo in tu chunga le tul hi zalinam ki ka aga le tul mai hi tapon India government do na le Manipur mi pi ho do na gal ki bol hitai tin ama pan ana phong do e Kuki MLA pu Paulin lal hau ki bin zani masa thalam September ni simli ni khuchun Union Home Minister Amit Shah lekha na thorin Kuki te adinga political solution khat Union Territory with Legislature Government of India in angai to pi loina digovin ngen zong na bolin chule Kuki ten gam tu mathu muchu akisan pi ting lebo gam kai sunga chamna le mun na dinga hitin aphong do in Government of India ni si demand ki bol hi akhungai sot chanova gale tul ho sit be jing dinga hitin Union Home Minister Amit Shah ne het sa e chule MLA pu Paulin lal hau kibin seina zalinam ki ka agale tul hi tapon State Government in ato sodo mai thai thinoi mi khon ku ki te thagam na dinga gal abolu hin gam sung ki ven bit na ding National Security adinga zong hichi mai thei thinoi mi hot salo na ho hi tizat ta hitan tizat ta sodo hitan chuti hi ji chun agang thei pe na hichi chungchang thu a phata a khulchil na nei nga hi tin zong het sa e Chief Minister N Biren Singh audio tape chungchang thu a Supreme Court vet kol na noya khulchil na nei a hin ding in zong ama pan Union Home Ministry hinga nge nan boli chuchi N Biren Singh audio tape chungchang thu a Chief Minister N Biren Singh in kitol do te ding so cha te ding agot a isu tha isu chum apodo over chuchi audio tape chungchang thu chu hei koi te ding agot jing wang uvin zolena aki phon do ni khu te ji hi zin aki tol do na ding hi ha sathim le aki lom tan achungi hongki pan danin aki lang do tan New Delhi advocate min thangta Prashant Bhusan in Chief Minister N Biren Singh chung le anoi do ho gale tola akithu khompi ho chunga gale tola apan lan ho chunga FIR sulu na hin ding le kholchil na investigation nei a hin ding le Chief Minister panmuna khona ladoh hin dingin Manipur gale tol chung chang thua committee ki sim do ho adubu Honorable Justice Ajay Lamba le Sri Dattatray Padalgikar retired IPS Supervisory Investigating Officer chu lekha na thorin chuchi lekha chu Advocate Pan Sri Govin Mohan IAS Honorable Secretary Ministry of Home Affairs MHA through a zanhi thalam September ni simna ni khoa anathot do hi Kuki hoi state government la central government in thula a akoi lo jingwangin sugen thele bolsida na sungwa eipan video pathinin eigon pi jingo hi Chief Minister N Biren Singh audio tape chungchang thua chon
Kuki Organization for Human Rights KOHUR Honjong achunga ki sei Supreme Court in galetul thu a khulsil na nei dinga angan sio Sri Dattatray patsalgi kar hinga N Biren Singh chungchang thu ho audio tape thu ho an het sa sau hitai Chief Minister N Biren Singh chunga First Information Report FIR zilud hin ading in zong nge na an boluvin Chief Minister N Biren Singh galbola apan na ho apot chet na chuchi audio clip a chu Chief Minister N Biren Singh amaleman akisei do so hil hitai tin zong Kuki Organization for Human Rights KOHUR hon an het sa uvi mấy thầy thiên nuôi mi khon càng chụp lấy mà không gầm cái sung à gal bolo phát trong khát ở không ai nung uvin tu dinh cả lăng xuân Songpi District mual ngat laika mulpei tampak le lấy san bung vela hot chu an bulu ki uvin Kuki village volunteer hoto phát trong khát an kikap tu uvi trung lau bi khu sunga bom khát an pu ke in mấy thầy ho thì lẽ ki tong kha koi ma wang an pu vi chu chi bom pu ke chu mấy thầy hon akisu pu khau ham a hi lo le akap do nawa akisu khil khau ham ki chete in wang heda hi pui jingka mata akikap tu na akisai nong chun army hole police hon molngat vela Kuki village volunteer ho bunker ho an suset POV phachom khat jovin mai thai thingnoi mi hon Kuki ho chen gam sung ho chu an lon khumovin Kuki village volunteer ho namun ho an nai ludovin avelin kikap tu na anum kidin chutia mấy thầy thiên nuôi mi họ to Kuki village volunteer họ akikap tu jing layo ni thla lam ni dan thum vel chun moirang bazar to kinaya Manipur Chief Minister Lui koiring te cheni na chun bom hat ta khat an pu ke in RK rabe kiti mấy thầy pasal khat in thina na to in chule mấy thầy mi nga an ki tong khaw ve akitong khaw ho chu es na naw kum somli ji mai rimbam kum somle thum Rajiv Elias Bobo kum som ngale li Kezugin ro kum som ngale ni le upate si kum som bublenga velmi khat an ki tong khaw vi mai thei hon trung lau bi khu sunga jingka a bom pu ke le boirang khu sunga bom pu ke chu Kuki ho ango uvin rocket a hi missile hi tin a phong do uvin chule chu chi bom ho alen saudan aren chu kilometer thuma hi tin Manipur police on a phong do vi Zanla chun kumbi vela in zong ron tamta anakilian sa 18 mai thai ho ki chat ti zanan an di movie tu jingka chun indio Myanmar gamgia h mong zangle s mol zol gamgi laicing molang lo zaw la in mai thai thingnoi mi Burma ko na hungzam do hole Kuki village volunteer ho an ki kap tu win wang sidom ta in ta chapa khat anmulimin ta chapa adang khat zong an ki tong kha hidanin ki sei chuchi mai thei thingnoi mi ho chun lo zawa lo bu agi nu nau chapang ho kidalna amanuwa human sila aman ji uchun Kuki village volunteer hon alona ji an hedwa lo hidanin zong ki sein chuchi sagol hol a khat chu thang ki kama an o kha hidanin thutlut akimui Songpi district le Bisnupur district gamgi frontline la ho a gal an kipat kit to khilhonin tuni thla langsun KSO Churchanpurin emergency shutdown an phongdo tawvi achi sa September ni sim khat ni khoa koutru khusonga bompu ke na chunga Central Force on ninga sunga Kuki thingnoi mi ho akona kiven na dinga panala diunga hitin meilei CSO ko komi hon Central Force of phat atepi tawvi Central Force on phat akitepi sungwa imacha abol do lova hile meilei CSO ko komi hon mi pi ho to ki thua Center for so ladoh hinadinga ki phinna na sata ka bolding hitai tin gina boltaw vi Manipur Security Advisor le Manipur DGP ladoh hinading kheldo hinading in meilei CSO ko komi holam kaina in tuni khutsun meilei hon amunamunin mi pi ki phinna human chain protest ki phinna anabolu vi lamlai kendra village volunteer force hon public meeting anabolvin state force ho agam sungwa akito lutbe lo zele tugeya army ho zat regiment ho thamna pokpi vela omjing na lai jiwin zani Thursday ni kho wanghom nya ki patchun aphatep lovin Imphal Ukru Road an khatanuvi ahila lamlai assembly constituency MLA pale Imphal East SP in
security ki koi bedding hitia an kitep thon nungin bana bol chu anala do uvi ahin la agam kai sungwa gale tul an kipat kit nungin yai ngak pung pi vel la achun imphal ukhru lampi an khatan kit uvin state force ho thom pe na galman cha thing set puma mi som thumbe galmun la ho a tolut be uvin tin nge na an bol uvi chuchi ban blockade a bol chu tangkhul naga valley association kiti tangkhul CSO khat in phamosa nau thu ho an phong do uvin mai hlei hon ban alado lo wa hi le tangkhul naga valley students association hon ban la do na dinga to gon kachi hla pi te diu hi tin gi na na bol taw ve tukum april la sunga mai hlei thing noi mi arambai tingol hon imfal khupi naurim thong vela a milong ho rong mai ho kepi naman kitipa akona Toyota Fortuner car khatle paisa dangka laksom le thum chule mobile phone anala pi nau chungin rong mai CSO in none khopia press conference na boluvin tuge ya police son imacha abol do lo nau chunga phamosa nau thu ho na phung do vi chuchi gari le paisa chule mobile phone ala pi ho chu aung lungning September ni sim som nenga chana mai hlei thing noi mi arambai tingol hon pi do na diwin rong mai hon an het sa taw vi security force on Kangui district hupsung bombal khulin khusunga kunin galmancha tamta anamanda uvin sule Kangui district hupsung kangsu ponlin khusunga kunin zong galmancha tamta anamanda uvin sule sungpi district hupsung silmat khusunga kunin zong galmancha khatleni anamanda uvi thuso chanin akichai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha